Znaš ono kad staviš alarm u 8 ujutro i stisneš odgodi onako 20 puta nakon toga? E pa, to je djetinjstvo. Tim rečeno, dobrodošli u moje. Mada, to i sad radim. Dobro, nema veze. Za svrhu ovog videa, ajmo se praviti da to nije tako. K vragu 21. Uglavnom, dobrodošli u moju interpretaciju kako sam postao YouTuber. Ili nešto blizu toga. Znam, gle, nije mi bilo 2 tjedna kao u koju rupu je sad Enzor propao. E pa, za vašu informaciju, uzeo sam si spa tjedan, šalim se, naravno da nisam, mislim, izgledao bi barem 5 puta bolje. Ovaj video je specijal za moj 20. rođendan koji je u pripremama od prošle godine, jer kao, to je puno posla i to mi se nije dalo raditi. Vidiš, ja to ne bi nazvao ljenost, više kao kreativno odugovlačenje. I da, to postoji. Ako ne, od sada da. Dosadne stvari sada. Rođen sam 12. prosinca 2001. godine u Rijeci, ali kao, naravno, to su samo brojevi. Za koje je bitno napomenu da sam stariji od Billie Eilish kojih par dana. Kao klinac sam dijelio sobu sa sestrom, koja me starija 3,5 godine. I bila je sasvim okej, govorim o sobi. Ona ne toliko, ali roditelji su mi uvijek bili jako cool. Dovoljno strpljivi za moje gluposti, ali onda opet kao u kontrastu toga dovoljno strogi da me održu u liniji. Mislim, do moje 16. Tad se dogodi raspad sistema. Vidim te kako jedeš taj čips tamo, da se ni prešli dnevni limit čipsa, stavi taj čips dolje. Većinu vremena sam bio klasičan klinac. Hobi su mi se skoro uvijek svodili na crtanje i kao igranje s autićima i povremeno spavanje s igračkom krokodila. Cool spavanje. Bilo je cool. Zvao sam ga Kroksić, znate? Kao kroksice, samo manje preparirane. Da, ovo nije bilo dobro. Klasični sportovi me nisu nešto zanimali, ali nakon što sam jednom stao na Lego kockicu, osjećao sam se kao da je hitno potrebna promjena. Tad sam saznao za video igrice. Da. To je bilo vrijeme Nokia, pa sam igrao šah na telefonu. I još uvijek sam šampion u tome. Izazivam vas na partiju nakon što završimo ovaj video. Uglavnom, preskačemo prije 7 godina mog života. Koliko zbog toga što se ne sjećam, vjerojatno zbog toga što sam potisnuo ta sjećanja u sebi. Dobro, lažem, to je djelomična laž. Pričali smo mi o tome. Moja obitelj je nekako uvijek bila aktivna u odjelu izleta i putovanja. Kao klinci imali smo taj običaj godišnjeg odlaska na skijanje, što je bilo super, jer sam tad još skijao, kako glasine kruže. Navodno sam se izgubio na skijalištu. Onako, roditelji su me tražili 17 sekundi na stazi. Potencijalno najduljih 17 sekundi u njihovom životu. I ako ste ikad bili na skijanju, vjerojatno ste primijetili one neke rupe ispred stupova žičare, duboke. Eto, tamo sam završio. I nemam pojma čemu to služi još uvijek. Nisam ni tad imao pojma, pa sam istraživao u navodnicima podcrtano bold. Ispada da sam glavom prvo upao u to pored staze, onako ulazak sa stilom, kako bi se reklo. Mama! Zašto je ovdje žuti snijeg? Nakon nekog vremena su me pronašli i stvarno mi je drago da jesu, jer kao imao sam 5, onako, strah. Možete zamisliti reakciju mojih roditelja kad su me konačno pronašli zaglavljenog u rupi, samo ih svega 2 funkcionalne moždane stanice. Jedna je bila zaglavljena, druga je jela snijeg. Fascinantno je da me još uvijek sramote s tom pričom. Osim sada kada sam sebe sramotim s tom pričom, da, uzimam stvari u svoje ruke. To je to, Konačno razumijem taj odgovorni život odraslih. Sve u svemu, imao sam tu neku žicu za gluposti u novim aktivnostima. Se tako kaže? To je bio onako moj prvi ispad, mislim jedan od njih, pionirski valjda. Bad boy buraz. Unatoč mojim povremenim glupostima, bio sam zapravo iznenađujuće ozbiljan za moje godine. N, što znači N? Hej Dušo, dobar dan, reci. Hej, čao, brzinsko pitanje. S koliko godina ste me prvi put poslali u vrtić? 2. What the f... Kad su me roditelji sa 2 godine prvi put poslali u vrtić, izbezumio sam onako sve tete tamo, sa svojim ozbiljnom facom, ali bio sam im drag pa kao bilo okej. Dobro, kao, osim jednog dana kad sam ušišao nekog klinca na čelavo, ali kao, ne mogu mnogo o tome, okej. Frajer mi još uvijek dislajka videa. Da, i ovo sam ja s 8 godina. Nemojte me pitati šta se dešava tu točno. Spomeni ovo na način da zvuči zabavno i da shvate da je fora. Da, ne, nisam siguran da li mogu. Samo da nadodam da ove naočale nisu moj najponosniji trenutak. Stil je bio nedobar, okej. Ove stvari ostaju zauvijek na internetu. Osim toga, roditelji su me upisali na razne sportske aktivnosti, prije nego li sam uopće imao priliku razumjeti koncept iza slobode govora i ljudskih prava. Ali da, trenirao sam sve od kickboksa do gimnastike.
ne želim pričati o tome. Mislim, trenirao sam i breakdance, to je cool, znam da mislite to. Dobro, ne ovo nikad nisam mogao. Srednja škola. Da, doslovno preskačem osnovnu školu jer nisam kao fan tog razdoblja. Nisam baš imao neke interese za predmete u osnovnoj, pa i samim time nisam bio dobar u njoj. Zapravo, morao sam se buditi u 10 do 7 ujutro, ne bi li stigao na prvi sat. Mrzio sam to. Sve u svemu, ne mogu reći da sam bio nešto popularan klinac, mada smatrao sam da imam potencijala. Bio sam više onaj klinac koji ili šuti ili se previše zeza pod satom, tako da nikad zapravo nisam bio u nekoj neutralnoj sredini. Nakon osnovne upisao se u srednju, za TZM, u kojoj su me naučili kako da budem uredan i organiziran, i tamo situacija nije bila puno bolja. Zamislite mene s dugom kosom. Očekam malo. Oko tog vremena sam prvi put dobio nekakav interes za YouTubeom. Prije toga sam bio upoznat sa svim tim, ali do tad me valjda nikad nije ozbiljno zanimalo. Zapravo išta. Roditelji su to u trenutku prihvatili jer su mislili da je to valjda samo neka prolazna stvar. Skupljio sam nešto malo novaca što su mi roditelji davali za hranu u školi i s vremenom sam skupio dovoljno da si kupim mikrofon od 10 eura. Ekvivalent tome bi bio 75 kuna. Matematika u glavi, ja vam kažem. Loše zvuči i apsolutno je nepotreban, ali imao sam ga i super je. Roditelji su s vremenom saznali za moju tajnu operaciju skupljanja novca, pa su mi pod uvjetom da to više ne radim, kupili miksetu za mikrofon koju by the way još uvijek koristim. Nice. Jedan old Denzel. Naravno, sada u slobodno vrijeme se brinem da ta mikseta ne eksplodira od starosti, ali budem se s tim nosio kad bude bilo vrijeme. Jedan roditelji. Dobro odigrano. Na početku svega toga definitivno nisam imao pojma kako se snima i šta točno trebam raditi. Kao bio sam više, sad snimam i bolje neugodno u kameru dok se baterija ne isprazni. Što pretpostavljam da na mom HTC telefonu nije bilo dugo, svega 12 minuta. Ali hej, razbio sam ga neko vrijeme kasnije, pa je okej. Osvetio sam se, sve je okej. Sljedećih 2 godine je poprilično dobro pokriveno na mom YouTube kanalu. Osobno, to razdoblje mi je bez sumnje bilo jedno od najdržih perioda ikad. Konačno sam po prvi put znao što me zanimaju, u čemu sam dobar. I nakon skoro 2 godine snimanja ljudi su me konačno počeli primjećivati. Prvi put kad sam shvatio da me netko zapravo prati i da nisu samo brojke na ekranu je bilo na izložbi koju je radila moja srednja škola. Neki osnovnoškolac me je prepoznao, nisam se ni snašao, 2 minute kasnije imao sam meetup sa onako 30 klinaca koji su svi htjeli sliku. Zašto su svi htjeli sliku? Bilo je čudno, nisam znao što da radim, kako da se ponašam, preživio sam. Ali da, bio sam totalno zbunjen time. Mislim, svidjelo mi se. Čak i moja mama upoznala moje fanove. Nisam planirao to. Kao saznali su gdje živim i posjetili su je. Ja tad nisam bio doma, ali me zvala kasnije i pričala mi o tome. Jako cute. Fucking stalkeri. Nakon srednje sam unatoč mom odugovlačenju ipak upisao fakultet i preselio se iz Rijeke. Taman sam prije toga izgubio dobrog prijatelja i odlazak na faks u drugi grad i vjerojatno bila najlošija stvar koju sam mogao napraviti. Kako je vrijeme prolazilo sve manje i manje sam imao ambicije za snimanjem. Do trenutka kad sam odlučio pauzirati s time, plan je bio da si uzmem vremena i odmaknem od snimanja, čisto da se resetiram i ponovno dobijem taj interes za YouTubeom. Da, i iskusio sam potres u Zagrebu. Potres survivor sam. Nažalost, prije 10 mjeseci sam izgubio nonu nakon što se pola godine borila s rakom. Razmišljao sam da li da ovo spomenem, jer se nužno ne uklapa u sadržaj koji želim raditi, ali stvarno nisam mogao napraviti ovaj video bez da je spomenem. Ljudi među kojima odrastamo toliko puno utječu na nas i osobno sam zahvalan da sam odrastao u toliko pozitivnom i iskrenom okruženju koja mi je moja obitelj osigurala. Kad snimam, uvijek pokušavam pristupiti videima s dozom zabave i uvijek izbjegavam ozbiljnije teme, ne zbog toga što sam uvijek sretan, upravo suprotno. Mislim da je važno napomenuti stvari s vremena na vrijeme, jer je lako dobiti iskrivljenu sliku o nekome samo zato što društvo forsira taj pozitivni stav i smijeh i zabavu i puno toga me još zanima i puno stvari želim probati za koje do sad nisam imao vremena. Ne kažem da ću prestati sa snimanjem, samo govorim da ako me nema tjedan, 2, sve okej. Vjerojatno sam negdje u Indiji završio slučajno sa mojim eksperimentima. Ako ovaj video mora imati neku poruku, onda bi to bilo, ako vas nešto zanima, budite uporni u tome i nemojte stati dok niste zadovoljni s tim. S obzirom na to da je ovo bio moj maksimalni potencijal u crtanju prije godinu dana, osjećam se kao da je ovaj video bio nepotrebno dug. Trne mi ruka. Ja nisam animator, ok? Ja ne znam crtat. Rado bih jednom ponovno napravio ovakav nekakav video. Ja sam se zabavio. Shout out time. Posebne zahvale Marko Fabeku na pripomoći s animacijom. Ostavit ću njegove podatke u opisu videa, ako ih zanima. A sad mi ispričajte, idem... fuck to. Idem na party, ok? 20. mi je rođendan, prijatelji čekaju. Cool, vidimo se kad se otrijeznim.